Salam sejahtera, kembali kita ke video seterusnya. Sekarang saya nak masukkan gambar ataupun image daripada komputer saya. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Pertama, siapkan ruang dulu. Contohnya cursor. Saya siapkan beberapa space. Saya nak masukkan image yang daripada komputer saya di sini. Apa perlu saya lakukan? Image tersebut perlu kita uploadkan dulu ke tapak hosting, ke tapak website kita. Contohnya saya cari dulu di mana image tersebut yang diletakkan di dalam komputer saya. Katalah ini image yang ingin saya masukkan ke dalam website saya. Dia duduk di folder lain. Saya cadangkan kepada anda, copy dulu image ini, letakkan dia di dalam desktop. Klik di desktop. Anda telah jumpa image tersebut yang duduk di dalam desktop. Saya cadangkan kepada anda, renamekan dulu image ini. Tadi saya bagi syarat untuk file name ia lebih mudah jika ia huruf kecil, tidak ada sengkang, tidak ada jarak. Jadi saya renamekan image ini terlebih dahulu. Klik sebelah kanan, rename F1 katakan. .jpg ini biarkan. Dan saya ingat ini adalah file yang ingin saya transfer ke tapak domain nanti. Saya pergi semula ke FileZilla. Saya transfer image itu ke tapak domain. Saya telah savekan di desktop dengan nama F1. Saya klik sekali di desktop ini. Saya kena refresh untuk keluarkan F1. Apabila saya telah refresh, saya cari F1 tadi. Lihat, ini saya dah jumpa F1. Saya klik, right click dan upload. Image yang ingin kita masukkan ke dalam website kita lebih mudah, kita kena upload dulu ke tapak domain. Apabila transfer complete, maksudnya file F1 telah ditransferkan kat sini. Mungkin anda tak dapat lihat. Apa yang perlu saya lakukan hanyalah klik sekali dan refresh, enter. Lihat, file F1 sudah berada di tapak hosting. Apabila berada di tapak hosting, maka image ini telah mempunyai URL-nya yang tersendiri. Apa yang perlu saya lakukan? Klik di end view. Saya ingin insert image tadi. Saya hanya perlu insert image. Dan kali ini kita tidak memerlukan Google ataupun website lain untuk mendapatkan URL. Kita boleh terus type URL kita, image kita sendiri, http:// masukkan nama domain anda. Kalau saya punya dekat sini checkin.ws/ nama file. Nama file adalah f1.jpg. Tunggu sampai gambar tu keluar. Cuba anda perhatikan gambar ini agak besar. Saiz dia 1280. Sedangkan website kita adalah 1200 lebih saja. Jadi saya perlu klik dimension, use custom size. Saya terus kecilkan menjadi 300 contoh. Klik OK. Kalau ia keluar begini, maknanya kita belum klik di don't use alternate text. Apabila saya dah klik don't use alternate text, saya klik OK. Lihat, gambar tersebut telah pun ada di dalam website saya. Buat perkara yang sama, savekan, uploadkan semula file index. Saya upload file index. Dia tanya nak override, kita override. Apabila transfer complete, saya boleh cek semula di internet dan refresh. Lihat, saya telah memasukkan image daripada komputer saya ke dalam website saya. Okey, dan kita akan jumpa pada video seterusnya. Terima kasih.